Karma ode na mid, Karma mora ići na cleanse. Ako Morgana ode na mid, protiv Sejuani ne može biti gankovana svakako, tako da je mnogo inteligentnije da pošli tu Morganu na midu kao što su uradili Upper Echelon. Još jednom, svaka čast draft. Zapravo taj attack damage build, to su split pusher, Niko build i ovdje RMK pogađa dobar damage na Texeto, flashuje se agresivno, ITK nalazi ovdje Mystic Shot u kombinaciji sa flashom, odnosno, to je bio Arcane Shift. Zapravo je Apples taj koji je pokupio Blue, ne znam kako se to desilo, ali Apples, odnosno, Arbitrary je taj koji ima Blue, a ITK snajpuje duplove u True Shot Barrage. Da ode na taj Iceborne, uzet će obzir da igra protiv toliko Magic Damage-a, nema ni potrebe. Da, definitivno. Ezreal koji sada ima gotov tier, Pickaxe i Shin će biti također veliki problem preko tog botlane. Arbitrary pokuša da pobjegne, naći ovdje Huckster i evo ga prvi kill kod u korist ekipe The Plena. Da, definitivno, odluka da se pokupi Infernal mora da se startuje, ili ovdje kreće engage od strane Shelma koji nalazi ogroman damage. Applesu previše movement speed je stiglo od strane Premka i ovo će definitivno biti kill kod u korist ekipe Upper Echelona. Najvjerovatnije će biti i Sejuani sljedeća žrtva, Snipe stiže od strane ITK-a i Ezreal. Da li će to biti slučaj? Dok Sejuani sprema play, baca ulti, pogađa Karmu. Da, nalazi Karmu, ovdje Karma sigurno pada previše damage izdjelovano od strane igrača The Plana i jednostavno jedna Karma ne može preživjeti. Da, definitivno međuvremeno stiže novi Drake i Deluxe, sada može biti u planu preko tog top lane, našao je Binding, našao i ulti, pokušao nekako da preokrene flasha, već se napolja, ali Arbitrary upravo dobija svoj ulti, tako da Deluxe sigurno neće moći da pobegne od ovoga, nalazi ponovo Binding, ali tu i ulti od strane Arbitrara, nemamo gdje Deluxe da beži, ali nije ni toliko bitno, možda iskreno nije trebao da potoči flash u ovoj situaciji, znači Binding ovdje neće pogoditi Chromax, ali Arbitrary ovdje spreman da kontesti to, uskaču Dragon Pit, ovdje ne uspeva da ukrade Drake, ali tu je teleport strane Niko, čini mi se će biti 5-5 fight u velikom problemu ovdje u kojoj se nalazi zapravo Morgana koja će ipak pasti, ali Niko nalazi ovdje stan Gnarov ulti, ne radi mnogo, skače preko zida ITK, čeka se prilika da autotekuje maši također i ove skill shotove, ne može da uradi mnogo sa Mystic shotovima i Ezreal i Olaf jedini živi ljudi u ekipi Upper Echelona, a The Plan nije izgubio ni jednog čoveka, ITK sedi bukvalno na vardu, ne znam koliko je svestan toga sada kada ga Chromax gađao sa tim rutom, svestan je bio toga, Snare ga nije pogodio, ali ITK ostaje u životu. Problem je u tome što The Plan ima 5 živih igrača, a ITK ozbiljan damage radi i da, moraju da obrate pažnju, mislim da je ovo sada bukvalno negiran Baron. Naravno, plaše se, igraju protiv Kai'Sa koja je na full healthima, ali uhvaćena Niko ovdje previše healtha gubi. Apples nekako nađe dobar ulti i stanuje. Recimo 3-4 meter može da uradi dobar damage, ali ako je ovako uhoćen izvan pozicije, to će biti malo teško. Da, ovdje sigurno pada, baca Cleanse da proba da preokrene ovo, da li može podneti u grob još nekoga sa ovom Deluxe, potencijalno može pasti tu, ali da pomogne. Apples ipak pada, neće uspjeti da nađe 1-1 na Deluxeu koji je bacio jako lepo tajmovan stopoč u ovoj situaciji. Eto ga kill prednosti za ekipu Upper Echelon. Deluxe ima TP, tako da postoji šansa da se eventualno startuje Baron u ovoj situaciji, međutim ITK i dalje ne mrda sa tog top lane i potencijalno može ovdje biti uhićen od strane Arbitrara, ali teleport je spreman ovdje i od strane Deluxe i od strane Huckstera da otaraju Arbitrara, tu je pomoć koji stiže od strane Premka, Deluxe baca flash, baca Glacial Orb, baca sve, tu je Zonja koju je dobio i sada možda pogodio ovaj rut, međutim svi su pobegli na kraju, neće rutovati nikoga, ali dalje igrači Upper Echelon imaju prednost, nalaze jedan kill, nalaze drugi kill, Arbitrara je jedini živ čovjek u ovom trenutku, ali ni on nema gdje da beži, tako da će ovo biti sigurno 3 killa za Upper Echelon, plus Kula, plus Baron, ovaj wave po wave, tako da malo po malo ekipa Upper Echelona puša i ostale laneove, ne samo top i mid. Arbitrary ovdje, pa do strane ITK nisam baš očekivao da će Ezreal ovoliko damage da izdjeluje, ali trenutno Sejuani ni jedan jedini magic damage, odnosno magic resist nema, tako da i ovo malo damage što Ezreal radi ne može da blokira. Opet s druge strane Upper Echelon srušit će novu kulu ovoga puta preko mida, također i preko topa gdje trenutno zapravo nema creepova, što može biti malo premo ili Texas sve, health gubi ITK, čeka se True Shot Barrage, evo ga i pogodit će Texasa na kraju, uspio da ga snajpuje. Ezreal je trenutno 6-0, naći će 7. kill, da li može naći 8. na Chromaxu, promašće Mystic Shot prvi, ali će naći Mystic Shot drugi. Ezreal nalazi triple u ovoj situaciji, Upper Echelon je konačno sa Baron buffom našao play koji je bio potreban da dobiju game. 8-0-5, ITK kaže, ma kakvi sabovi, ja sam spreman da iznesem game, pada još jedna Nexus kula, pada Nexus, Upper Echelon dolazi do pobjede. Da, Upper Echelon stiže do jako dobrog vina i prve pobjede vraćaju The Planu za poraz koji se desio u kvalifikacijama.